when you need my I'm Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maui Channel. Oke teman-teman, kali ini kita mancing di kawasan Lokna ya. Nah, ini ada Angler Putra sama Ivan. Oke, ini spotnya. Kita main di pinggiran tebing ya. Nah, Angler Ivan udah strike nih ya. Nah. Nah. Oke. Kita pakai Egi Kuroshima ya, 2,5 inci. Oh, sotong. Yeah. Pawang Ipan lah. Babon. Anak muda hari ini. Pawang Ipan udah 2 ekor. Kita masih boncos. Strike lagi. Strike lagi. Pak maju Pak lo. Oh, Ipan udah strike lagi, kita coba ya. Oh, mai lên nữa gặp anh, kamu hana lắm. Vô phải nào? Các bạn kia cá hệ của họ mình nằm nào nào? Kendu. Kiu ja. Mentong pun ah. Strike enggak? Orochima. Hiroshima, Nagasaki. Strike pertama nih, strike pertama. Nyona aja ticik dia goti. Ini yang sini dah. Chơi. Alhamdulillah kita strike juga ya. Belum Balik rumah. Alhamdulillah. Cak ke kena nanti cak. Kata dah. Barang tebing ni. Ini teman-teman, hasilnya. Kita coba lagi ya. Ini Egi Kuroshima. Angler Putra ada strike nih. Jom tak? Itu cuminya. Pegang tarik him tu.
Saya bela. Kamu ini. Ini. Kata lah. Cah. Kata.